құлшылық болып табылады. Сондықтан да құрметті жамағат, міне осы бүгінден бастап Алла берса, Құдай қаласа, бос әңгімелерді қоюымыз керек. Бір-бірімізді өсектеуімізді, жамандауымызды, дүнияви болған сөздерді аздатып, ақиреттің болған, Алла тағала разы болатын сөздерді көбірек айтайық. Зікірде болайық, пікірде болайық. Міне сіздер кеше біз автобусға отырған кезде айттық. Ләббайк Аллахумма ләббайкті айттық, иншалла. Осы сөзді біздер Құдай қаласа, осы қажылықтың ұранын, иншалла, мына жамаратқа шейін, яғни шайтанға тас лақтырғанға шейін, біз осы сөзді айтай береміз, айтай береміз, айтай береміз, айтай береміз. Бұл артық болмайды, қалтамызды теспейді, керісінше бұл жақсы болады. Қанша рет осы ләббайк Аллахумды айтатын болсақ, сонша рет сауап болады, сонша рет жақсы болады, сонша рет артық болады. Біреуді өсектегенше, ғайбаттағанша осы сөздерге қатты көңіл бөлейік. شريك لك الله بارك الله يا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أول يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم مجيب يا شريك لك رحيم يا ناحض يا باسط يا حليم يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن النعمة لك والملك يا شريك لك الله لبيك الله يا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أول يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم مجيب يا شريك لك رحيم يا ناحض يا باسط يا حليم يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك شكور يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أوحد يا نعمة يا أحد لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك يا شريك لك لبيك يا ناحض يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Özünden affedip Rabbilerin Meleki Allah Teala'm olsun cemaatler ışıkmaya taslaqtırıp İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bolğan dästistem Allah Teala'm her bir qarşılık şartlarını jasap Xudo kalasa осы бүгінгі қаржымызды бітіріп отбасы ошақпас аман жерді нәсіп еткізгей білместе күнәларымызды кешіргей алла тағалам осы жерде қанша миллион халық келсе ислам әлеміндегі мұсылмандардың дұғаларын қабыл еткей алла тағалам бірге осы жамараттағы дұғалар арафаттағы мұздалифадағы дұғалар қақбадағы дұғаларымызды қабыл етіп қандай бір ғанимет болсақ құдалас жәннати жерді аузиді пайғамбар көрші болып отырған нәсіп еткізгей талай бадалға талай умраға қалғынан білместе күнәларымызды кешіріңізге алла тағала меккемізге жеті ұрпағымызға дейін меккеге қарызға келуге нәсіп еткен амин аллаху لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شكور يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لا شريك لك